Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu wapendwa, na elewa ya kwamba kila kitu tunachokipitia kuwa ngumu kwa ajili ya maisha yetu, Mungu wa mbinguni atakifanya kuwa nyeupe na ukifanya kuwa nyepesi. Najua jana na juzi ulipiganishwa na ukaona kama ndo mwisho, lakini Mungu wa mbinguni alizihirisha neema yake. Jomana tujitahidi sana, tujifokalize sana kuparole. Neno la Mungu inaleta faraja. Kuna baadhi ya watu wengi walipitia changamoto, walipitia vita, walipitia matatizo ya sana, na mpaka ikafika wakati yenye kipindi kikafika kwenye watu waliwakana, watu waliwakimbia. Upendwa, nataka nikutie moyo ya kwamba hata kama unawezi kutana mtu anajitenga kuweye, unakutana mtu anaenda mbali na weye, usiziletee pressure ndani mwako. Elewa kama ni kawaida watu wajitenge kumutu, lakini wakati Mungu anapenda, wakati Mungu anataka, wakati Mungu anabariki, wakati Mungu anaingia mudosie zako, kila mtu atarudia kabla we mtu haujamurudisha. Kila mtu atakutafuta hata kama haukupana adrese ya pale kwenye unaishi. Elewa ya kwamba kuna watu tulimekutanana nao katika hii safari, na leo wanaanza kushuhudia makubwa ya Mungu. Katika uvumilivu kuna ushindi. Katika uvumilivu una nguvu. Na uelewe hii kitu ya kwamba nguvu ni kila kitu katika maisha. Leo unawezi kuvunjwa moyo, leo unawezi kuchakalishwa, lakini simama imara. Jobe hakufanya zambi. Jobe hakumkosea Mungu. Ayubu hakumkosea Mungu na hakumkosea mtu yeyote, na hakukosea watumishi wa Mungu, hakuwakosea adabu, lakini alisimama. Na katika kusimama kwake kulimufanya kabisa Mungu akuyefanya intervention. Ukisoma Jobe 1 na Jobe chapitre 2 kwenda pale, utaona chanjo ya Jobe kuishi problem. Na inawezekana na we shida na matatizo leo zenye unawahi kuzipitia ama zenye unapitia, kuko shina inayosababisha. Swate, inawezekana ni uaminifu na usimama wako na Mungu. Inawezekana wewe umejitenga na mabaya yote katika hii hali ya hii dunia. Inawezekana hiyo yote inaleta changamoto, banakuja kukupima. Wanakuja kukupima baone kama kweli utaweza ama utashinda ama utashindwa. Lakini nakushauri mpendwa katika Kristo, malgre vita zozote utakazozipitia, jitahidi kushinda. Kama leo kipindi tunaishi leo hii, kwa hii hali ya Afrika yetu huko leo, zaidi manchi fulani fulani ndani ya Afrika zenye zinaishi matatizo. Leo hii kupata pesa inakuwa shida. Marobine zote za pesa zinafungwa. Marobine zote za makazi zinafungwa. Na paa kuna mafwaye zingine zinaanza kuisha, zinakatika kwa sababu ya changamoto. Kama ulijengaka misingi juu ya vitu, elewa kama bunyumba itaisha. Elewa kwamba ukovu itaisha. Elewa kila hatua yako yote nguvu itaisha, kwa sababu vile vitu uliovijengea yako misingi binaisha. Njoo maana nataka ni kushauri kitu kimoja hivi. Tusikue kama vile mke wa Jobe, mke wa Ayubu, mwenye yeye alichoka. Kipindi kilimshinda kuliko yeye ndio ashinde, kipindi kikamshinda. Haleluya. Najua vile mko mnatufata, na Mathayo 7:22 nasema kwamba njoni yote mkumbwa na kulemelewa na mizigo mizito, ndawapumuzisha. Najua ya kwamba kuna mengi matatizo unayakutanana nayo. Malgre ile yote, usimsaliti mwenzako. Yule uliyemutapa wakati ya furaha, yule mwenye uliona wa maana mbele ya furaha, yule mwenye iko wa nguvu, usimkane na usimtukane, usimletee stress tena za juu sana. Haleluya. Mke wa Jobe akamwambia ungano na mgangania Mungu wako mpaka saizi.
au sumukufuru Mungu upumzike. Hiyo ndo maneno ya mwanadamu. Hiyo ndo hali ya mwanadamu, kusaidia ni kuona wewe ukufe. Ndio maana na kungelikuwaka na sumu angeiwekaka ndani, kungelikuwaka na vyovyote angeifanyaka, angelifanyaka. Lakini watoto wa Mungu, tujifunze kushinda. Tushinde jaribu, bali jaribu isitushinde. Na hayo yote yatatusaidia sana. Hayo yote yatatufanya tuwe washindi. Na katika maisha hii ya dunia tunayaishi, maisha ya kimwili, muko machangamoto, muko mitihani, muko jaribu, muko mavita, muko shida, muko matatizo, muko kila kitu chote, na shaba ni ya ukutosha kulengo na kumsimama. Shaba ya hivyo vyote ni kukuyumbisha ukwe mtu wa kawaida. Ndio maana tujitahidi sana, tujizuize yale mabaya, tujizuize yale yote ya kututosha kwenye furaha, kwenye lengo, kwenye Mungu. Tujitahidi sana, kwa maana shaba ya dunia ni kututosha mumsimamo na mumsingi. Na kushauri mpendwa katika Kristo, wewe unanifata kwenye hali ya TikTok, unanifata ku Facebook, unanifata kwenye YouTube, kwenye Twitter, kwenye Instagram, na kuambia tujitahidi tushinde. Jaribu haitatuua, jaribu haitatumaliza, changamoto hazitatumaliza. Tuzidi kusimama imara. Tuna Mungu anayesimama juu yetu, tuna Mungu anayetupigania kila leo. Ndio maana anasema tunashinda yote katika yeye Bwana atutiaye nini? Nguvu. Na Mungu anakutia nguvu. Macho yako mawili imeona nini? Imekutanana na vingapi? Na vingine haujue kama utaishi ama kama utakuwa, lakini Mungu anasimama. Wangapi wanafatana na maisha yako? Wangapi wanawindana na maisha yako? Wanawindana na akili yako, wanawindana na nyota yako, wanawindana na kizazi chako, wanawindana na watoto wako. Katika kusikia neno la Mungu linatufortifia kwa watu wenye kushinda. Haleluya! Ndio maana Biblia inasema ya kwamba baraka za Mungu ni nyingi juu yetu, lakini kama tutaitika kusikia neno lake, kama tutaitia kumutii Mungu, tutabarikiwa. Selon Deuteronome 28 premier verset jusqu'à 14e verset. Kuna baraka za vizazi, kuna baraka za kudumu zeziko pale, na 14e verset kushuka ndio kuko laana kusipoishi utiifu wako mbele za Mungu, ndio kuko ile malaana. Ndio Biblia inasema ya kwamba tena aseme mkono wa Bwana si mfupi kutubariki, lakini mambo na matendo na mwelekeo hali yetu ndio imefanya mkono wa Mungu imepunguka. Mungu anataka tushuke, tukwe sumize kwake, kama vile upendo wa mke na mume yetu ndio kwa sasa ya zaidi. Sie watoto wa Mungu, nataka nikwambia kwamba malgre shida na matatizo, magonjwa, blokaje, ukiwa vita vyote vile, Mungu anatupenda, Mungu anakupenda, na yale uliona haitaendeka, Mungu ataruhusu yataendeka vizuri. Ila tu Mungu anapenda tushuke na tutulie na tumkonsulte kwa kila jambo yoyote, tumuulize kwa kila jambo yoyote, tumuulize kwa kila kiwango chochote. Tunapomuuliza, Mungu atafanya ishara zake. Haleluya! Mungu atafanya ishara zake za kudumu. Acha tuombe pamoja na wewe. Tunakushukuru Mungu wa baba yetu uliye mbinguni kwa wingi na ukubwa wa rehema zako unayotenda kwetu. Naomba Papa, utuangazie neema yako, utuangazie upendo wako Papa. Usingeliona wingi wa dhambi tunayozitenda, lakini uone wingi wa rehema zako kwa ajili yetu Papa. Baba, unasema ya kwamba tunapopika hodi, tunapobisha utafunguliwa, tutafunguliwa. Nataka unyepete kwenye kipindi kigumu wakumbuke nchi DRC, ukumbuke Tanzania, ukumbuke Goma, mwili dunia yote
mzima, Afrika yote mzima uiangazie, usingeruhusu damu yasiyokuwa na hatia izidi kumwangika. Baba, naomba maisha ya wokovu itutawale, tuele hali ya kujishusha na kushuka, ili tupate kufika kwenye lengo nzuri. Wapendwa, Mungu